Belai hambai puilan ochini oroje Rising Tripura chini khorang tai srang sati te abai kete kwang ma chini kok borok sanai ba chini Tripura dofani je kok awai mong khlai nei bodol lok nang dorno pai play hambai te nong ni bising ti khlai chung tin oroje joint movement against CAB ba chung jointly tini DSF ni thajin sekang kok sai thaka sini tapo General Secretary DSF ni Sunil Devan bonobo belekena hambai am ngakai tabu tini ni kenalai mani ba je nugui phemani ba chung tini tangai yo jaga press meet khainani nangka akok belekeno tabu one shoot thai jora ngi tongkha chung thangnai bini thani strai khnaka je 17 na 17 July 17 May Nandonnagar kaisa je incident kha abo same ঘটনা je ঘটনা ঘটিরি নাই বরম ni ngakai bong mukhi mungsangya pia je peacefully hamjaknai je kahamno hamjaknai kesang no hamjaknai bini mung against tongkai je purbo case ni thango abo belekino one of the issue kai abo chini sakau kaisa poza bogui toni mani hai thinango chini bororok je to fana hamjagai basa nai rokni buku muthujak thungni kaisa hunukmani lama sia abo ambageo jorawang tini yang oroni kokno bisi chaya pano je junga furu 9 December ok khlaile pekha 10 December 2019 no sungje Citizenship Amendment Bill tongpa furu kai Citizenship Amendment Bill no kebengai jung joba khlaina thangmani sara Tripura gnangai ebong North East pura ba pura India o siabo abno sejau jatno aja gau kuno keboni kuno jati ni against to boya kuno party ni against to boya kuno dharma ni against to boya jung sabni against tong kai CAB ni against to jeta jung joba khlaimani ya ulo fano Citizenship ulo act ni thanga Citizenship Amendment Bill tongmani act ni thanga ja chini ka ba hamia hini mano pia aba hake jung nuk khaje Citizenship Amendment Bill ni against to thangmani abuni joba jung poknani kokri sekango agor tolaw ba haino nukha bujak tokjak abuni yagulo o Citizenship Amendment Bill ni against to soba khlaina thangtini matobari hai jagao ajagao gulli ponto sakha ngai chintini ajagao nai nedi tabo jaga thaching samane hai ko chini ngakai chini bai bini kabang mo jora chung sakan kai comedial hingjago tini ang strai ke sanang sungo o ko kawai ni bisingti chini je nangmani kokno sung sana thangtini tani comedial hingjaknani ba tini ang bangali ni biruddhe ko saya bangali ro bongni adhikar sanmani kaham amara bangali ko jindabad mu kaham bongni bangali ni jeman thai soktani sao abu kuno hamiya ngai chinti prato fakai tangi chinti prato fani ni kok saga ke jeng communal hingjakna klai akok sitini tini nai ni thanai aba hai thei jeng 9 December joint movement against CAB DSF tongwa jago kabama BPA charu tongwa kabama political party non political party hindi mili lai aba total non political non religious tai non profitable aba hai ke sar Tripura gana ni khelai tani bo 9 tariko chini monuni gotona no ang sasiwon monuo je goti mani karon ajago ang pai thangto monuo je somoy gotona gotika 9 tariko khlai lekha adino kuno mote paikha adino bo phia borok belai themarangja adino SP tongo SDM nije tongo SDPU song tongo jeng borok no inform khekya borok no saka borok no funuka jenga jaga je jaga wo kesang thei CAB ni against to chung soba khlai lei tongo ang bai thang tongo jaga wo abun bagi yang tok khoto sini tini sai tong ajaga borok mai bai buskamo phai chiri lai phi amara bangli ek ho ne aptang ni meaning CAB ni against to soba khlai men tawo bangali against to yable emon ki kabangma jaga wo kabangma bangali rok ba haino CAB na hamja ge tongo tangi na ka bong thina ajaga pele jaya borok siwi tong abon kok nasuk subai sana thangye abon borok 9 tariko borok ab hake waisa darap tei buri funugo waisa borok burung ni buskang phai funugo abo paikha paimani ya gulo jentamo ka ke ching borok kesang no hamjago jeng peacefully chini nahar mungtamo jeng CAB ni against tosi kebo bai walai ni bulai ni tok lai ni aba hai uddesho kri abon bagi jenga dinowo longtare belu ko kabang jaga wo ke daring khemani abono muthagai jentamo khlaika kormo tuisa eba korom sorawo jeng kereng sajaga khlaisi nei 10 tariko sungwan suk laikha 10 tariko wan suk lai ajaga wo borok ke daring khlaisi nei tamo ke sigang dino monu khaima ba monu borok phayana nei ajaga bai thang tong soka aro borok phayo ke daring go jeng korom sorai diho monu kuno sik adino unani kok kri fekan jeng puro sen gorona ka monu ba bhai ka gadino jeng monu tongman jorabono borok bai bai duri lai thang layo phai layo ani logiwa puru jotoi 10-15 jon borok tongmani bai bai khorone khordan phai thana nukha aboni ya bolo borok
खबरui 200-250 जन फाइ लाथा दा बलम तुई आन्थाने एभिडेन्स बो दं जों एभिडेन्स सारा बक्स हैया एभिडेन्स अब डीएम न बरिखा एसडीएम न रिखा जों जतन रिखा कपि एमन कि सीएम नि अरबो जों रहका सोशल मीडिया बो जों सारा गइ दं विदाउट एभिडेन्स जों बक्स हैया एभिडेन्स सारा बक्स हागंका अजागा बांतिनि मास हौ जे जों कमिनियन लिया जे बांगाली रंबो काहाम दंबो अ जे फटो अबा न आसिनि मननि बांगाली रंग न रहमानि आमबागै जत्तो बांगाली बो हामेया जत्तो तिप्रा दफानि बरक बो हामेया जत्तो बांगाली बो काहामु सुगिया जत्तो तिप्रा दफा बो काहामु सुगिया तामो नाकाय जे पिचफुल न हमजानाय बरक आबाय खलै सेना दिनो 10 तारिखो आबाय के खलै तो मनि जरावो चिने म थांका बरक थांलाय बेमनिया बोलो बरक बोलो एई टाइगरलारे माइरालामु पिटलामु काइतालामु नि थांलाय के थांलाय बेमनिया बोलो जों आजागाव निहिनि गनि जे लिडिं पार्ट अफ द गवर्नमेंट निहिनि कसा मजरा पक्सालाय बेमनिया बोलो रहरका जे अबहायता आंलायति जों नंनि एगेन्स्ट तया आबो बर थाक्का बर आइन थांगै जे फुरु हकु दैसाबा दुमासरा फाइसिनि बरक फायो बर कासुइ एसिड सारका बोतल बाय खितारखा आबनि एभिडेन्स फुल एभिडेन्स दं आ एभिडेन्स जतो जागोन रिखा हाय हिनपानोसे ताबुक नायनि बेलाय वान मासिनचा बेपार जों आमा हाय इंलाय बेमनि बरवा 17 तारिखो पुइला एसडीएम नि थ्रुटे पिच मीटिंग नि बागै निहिनजाखा जों आरो थांका बाट आजागाव जे घटना घटिनाय चिन्तानि जे एभिडेन्स दंगो आबरर फाइलिया जत्तो हिनपानो जों गसिनाखा तांगै चिनि नाहारमु सिबिका सुनानिसि आबनि यागलो 31 तारिखो तेसा हाय न हाय एसडीएम निजे निहिनका आरा जागाव गोबां बरक दंगो 48 नि एमएलए दंगो 49 नि एमएलए दंगो गोबां बाजार कमिटि नि बरक प्रेसिडेंट सेक्रेटारि जत्तो दंबायो आबहाय खलायै जों आजागाव बाहाय मीटिंग खलायलेखा पिचफुल बा पिच मीटिंग खलायखा सान्ति बैठक खलायखा आबो खलायबेमनि या बुरो जोंखे वानसुका हि पाइलायखा ओंका आजागाव जे चिनि एगेन्स्ट अफ केस रिखा 6-7 जन मुंगै बं एगेन्स्ट अफ जों फोटो एविडेंस वीडियो एविडेंस रि केस रिखा केस रिमानि या बुलो पर बायथागो हिनका फाइदि कम्प्रोमाइज थांलायसिबां जों तो जे फुरु बाहायनो गोसां न हामजानाय र चिनि आसुके सातक तेतो उमानि या बुलो फानो आव जों थांलायसिबां कम्प्रोमाइज थांलायसिबां मानसुबै कयदिन सिगां न जों उटो थांलायै कम्प्रोमाइज खायलेखा बोथ साइड कम्प्रोमाइज खायमानि या बुलो जेदिनो कम्प्रोमाइज खायो आबनि परनि दिन दबो नाकेनो नुखा थासिन जे सामानि जिनि सुसिल देपरमा बखरसा एडुकेशन डिपार्टमेंट गा आबनि या बुलो गोबां मा बाहाय आपुरु बरक मुंसिल जाखा जिनि गोबां मा जे एमप्लॉय रनि मुंगै जेपुरु बं टार्गेट मुंसा सुगुं खांखाय जिनि एमप्लॉय रनि मुंगै जिनि एचएम रनि मुंगै पन्दरिखा जे बरक जीवनो आजागा थास थांगिया आबाहाय बरक नि मुंगै पन्दरिखा फल्स एलिगेशन थेफाखा गाय जिनि सेम अजागा नन्दन नबनि बाटना बामहायनो फल्स एलिगेशन सब समय न आ थाजिङो जों जिनि डीएसएम नि जनरल सेक्रेटारि सामानि कक बाहायनो जों बखलायनो रोंगौ तामु मांखाय प्रत्येक क्रियानि न प्रतिक्रिया दंगौ जोंनाबो साइमान हिनपानो जों गोसां न हामजागौ अ गोसां न हामजागौ बेलाय आइन कानुन जों मानिवो गभर्नमेन्ट नि रुल न जों मानिवो आवन बागै जों मुसुंगुइ दंफानो जलिवुइ दंफानो जों जलिमाना हामै जों कोविड-19 नि जराव जों माय गोबां मानुखा जे सोशल डिस्टेंस नारना नांनाय चिनि बरर सोशल डिस्टेंस नारगै कक लामसाना नांफुरबोसौ किन्तु वीडियो प्रूफ दंगो सोशल मीडिया प्रूफ दंगो बंनिया जागा ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन खलायजाक दंगो नाखि बरगा जागा मास्क थुबजाक दंगो आजागाव गैदारिंग के फाइफै बुलाय तबलाय नायनाय माने कान्चनपुर सेम नागरिक सुरक्षा मंच रखनि सब समय न जे फ्रुबो उनफ्लाजानाय कक थेमरां सावै दंगो जों बाबोन एगेन्स्ट अफ खलायमा नंले जावा तामोखै जों गभर्नमेंट नि रुल सेंट्रल गभर्नमेंट नि रुल बा स्टेट गभर्नमेंट नि रुल जे ताबो कोविड-19 नि बागै सोशल डिस्टेंस मेंटेन खलायदि आबन बागै जों मानु जों खलाययानि दं हिनपानो नायनि अ मोमेन्ट तो बर सरेंटाव बाहायनो फैके सरेंटाव बाहायनो गुरुं बेसरेट फै आंदोलन खलायलेखा कान्चनपुर नागरिक सुरक्षा मंच खलाय दंगो जिनि बरक आबाहायके खलायगाखै बहाय खामु जों साइमैया तामुंगा के लॉकडाउन गरीबा देसे ओ जिरानिया मातो बारि गुल्ली कोन्तो कक्सबु गाके ए आबनो साना कक करि फिया तिनि कक आवाय मुनि बिसिति कक न कसानो मुसुंगो जिनि हास्ते हापांनि जे नाइफां अक्रा जिनि सीएम नि थानि ब कक न कसानो मुसुंगो ताइ जे गोबां मानसिनि बरकनि लिडार दंनाय र बरक थानि ब कक न कसा न मुसुंगो जे अबनि काहाम तदन्त उंगै अबरक न पाइनानि इंथुं हायाकै जों बसकांगो जों जॉइंटली तेवाइसा लॉकडाउन पाइमन यागुलो जिनि कतर सभा खलायनानि फानो जों वानसुक मु
bagi ya Krishna ni pad doma nai abon bagi joto ni thanu no koyo se abo hai sora tatu budi jesa kesang untuk mana ni thang ar jesa soba khlaibo sung democratic rule no thangnai gণতন্ত্র ni bisinti ke no sung thangnai khlainai abon bagi tabu neo sora wo chini je Sushil Deborma tai chini Brojolal Deborma khorosa education department tai khorosa food department communication no bahino dati painen thung sung obno tui DM SDM sok to jaga ni ke emon ke CM ni oro bahino kutung bo sadat mani tongo joint movement against CAB ni bekhattei haste hapang ni bekhattei obno naine ni thung borok kesang borok je innocent borok chini tiprado faro abo haike false allegation thepajak mani abo haike strokno dati paina ni thung tai tabu bo jaga bahino chini 17 May oje mani aja go bahino sini borong menang okra Anthony Deborma te sini borong menang okra Torun Deborma te cross sini borong menang Rajesh Deborma bong mungi bahino false case namjar aba herno please panyan intheng kesan nayo kesan no sung bo hamjago abon bagai o sini haste hapang ni thani go kok kesan tongnai dati pai theng jingno kesan ke toni di norok kesan toni jotono bele-bele